گلچاروں کا ماشمارا ہوتی پروگرام میں تھا پدا وشد کنے ادا مئی گما ہمرداری کرنا گئے نیشنل پارٹی رہنما جان بلیدی صاحب ما تی محنت گرا مئی گما ہمرداری کرنا گئے جان بلیدی صاحب امبرے جو ما چارتے ہیں کہ 25 جولائی جو یک انتخابات بوتا آئیے پاس جو استینو حکومت بھی ہم جوڑ بوتا نو کے بلوچستان تہا ما شمارے جس کنک لوٹا کہ شمئی جو جماعت امبرے جو انتخابات نے تہا جو بار زورتا آئی تہا ما چارتے گئے شمارا اما پے میں جو استیں جو کامیابی نرستا شما چے سمجھے چے سبب بوتا بچا واقعتاً یہ انتخابات سرا و درائیں سیاسی پارٹیاں وتی رائے آورتا دیما اما پارٹی کے اشار کامیاب ہوتا عام گشتہ کے انتخابات ہستے داندلی زیادہ انتخاباتی ہوتا اور ادا عوام رائے چی زیادہ مقتدر ہے یا مخصوص ہیں یک لابی ہوتا آئیا ہستے بلوچستان تو کا درائیں پاکستان تو کا ماسر پد میں آئیا وتی پسند ہے مردمانہ ہوتا وہ انتخابات را منی اعلیٰ پاکستان تاریخ تو کا انچو داندلی زدہ انتخاب اچ نہ ہوتا مسرپت بھی اچ درستے نہ چیز زیادہ اور یہ حوالہ سے برنام ترین وہ واقعتاً بلوچستان وائشی مثال نہ رسی یہ بڑی داندلی ہے جہاں تک بچہ میں پارٹی ہے گپے پارٹی آ رہا واقعتاً بعض مچینی یہ الیکشن پارٹی پوزیشن سا خراب ہو اور پارٹیاں تقریباً درائیں سیٹ ہوتی آردہ تھا میں چاہے بازیں جاگاں بالکل میں داندلی ہم بوتا اور ماں آردہ تھا داندلی ہماری کچھ ہما گپا ہما مردم جد کا کیا دومی نمبر ابھی بھی آگوشی کے منی خلافہ داندلی بوتا کہ اس طرح جاگے بچہ نیشنل پارٹی دومی نمبر آنا بوتا سیمی و چارمی نمبر آت کا لہذا اودا ایک اپے جانا کیا اودا ماں بکشے میں داندلی ضرور بوتا اودے اور اس کا تربت ہے نیشنل داندلی بوتا میں نزدہ میں زانتے مطابق ایسا شاہ کامیابی بھی بلے ایسا شاہ جاگا ہستے محترمہ زبیدہ جلال کامیاب ہوتا ہمیں بڑا میں دو ماں سرپت میں دو ایم اے سیٹاں کہ اودا نیشنل پارٹی بالکل کامیاب ہوتا اور آئیے ریزلٹ دومی سیمی روچا ہستے آپ بدل کریں گا یکی آئی تو کا آوارہ آنے اور یکی بارکانی یہ دو جاگہ ماں سمجھیں کہ بعض زیادتی ہم بوتا اور داندلی بوتا اور الیکشن پد ہستے اسی آرہ پدا مینٹین کرنا بوتا اور میں پارٹی سنگتانا ہستے دور دیا بوتا جانو صاحب یک اچھو چواں وتی گپانی تہا یک مزنے کہ آمودہ مقتدر حلقیانا یا اما جو داندلی حوالے سے شما گو تو گوڑا شما ماں یہ سمجھے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اختر مینگل پارٹی بھی آرک بیتا یک ڈیل تحت آئیے جو استے چو سیٹ دیکھ بیتا گا جی ماں اس کو بالکل دی آواز گپا رہا منی کچھ کے مقصد اسے چا من سمجھیں کہ ای گپوا بالکل کلیئر ہے کہ بلوچستانہ یک مخصوص گروپ بھی کہ ہما ہاں کہ مسرپت بھی ثناء اللہ زہری عدم اعتماد تو کا ایم اے رول ادا کتا درائیں پارٹیاں نا سے نوازک بود اور آ پارٹیاں نا درائیں نا نارک بود ہما کے آئے نا ریزسٹ کت اور ماں سرپت میں کہ ہما کے مومنٹ بودتگت کہ ثناء اللہ خلافہ اب بیسیکلی گندگا و عامیت کے دیما کہیں کدو سے آئیے پوچھتا دیگا زورا ورتا زورا ورانی بچا وتی یک پیمانہ یا او ہمارا بار بار کچھ کہا تھا او ماں بچا عوام پارٹی سیاسی جماعتیں میں فیصلہ میں سینٹرل کمیٹی کا او ماں سے فیصلہ کو نکنے کہ میں سینٹرل کمیٹی اور میں سیاسی سوچ خلاف بھی اور مسرپت بوگاتے ہیں کہ ثناء اللہ ہے کہ یہ عدم اعتماد بو گئے یہ غیر ضروری ہے یا غیر جمہوری پہ عمل ضروری ہے بلے آئیے طریقہ کار بالکل غیر جمہوری ہے بچہ آئیے جندے پارٹی درائیں مخلوقات ہما کہ آئیے گما خاص الخاص بتگا درستہ اسٹینڈ کو دگت آئیے گما تو دی مہنگلا بھی آئی گما امبراداری کو بی این پی مہنگلا اور بی این پی عوامیہ بھی آئی گما امبراداری کو اے این پی بھی آئیے گما امبراداری کو جمعیت علماء اسلامہ بھی امبراداری کو اور مرچی ہمیں مردمند کے نشتگان میں پارلیمنٹا تو یہ وتی جاگا یہ گپے حقیقت ہی مہنگلی شیعہ اچھی قدر ماننی ہاں
ये मानवशा के मेंगलारा बिल्कुल पब्लिक सपोर्ट न बुता भले मेंगलारा हस्ते ये रंदी पीएनपी मेंगले सरा कम के ज्यादा नवाजिश बुता और आइए नतीजे के मेंगल मर्ची हस्ते मरकजी हुकूमत बगैर दिगा मचेनिया आगो तई पीटीआई के हुकूमत ये वास्ता जरूरत है मर्ची मेंगल आई गुमागू ने मर्ची पीटीआई को वास्ता जरूरत है तब मेंगल आई ने के मेंगले गुमा ना कोई मुआहदा ना चीजें देमात का कि आइए जरिया मेंगल हुकूमत शामिल है आया मेंगल हुकूमत शामिल है मेंगल मरकजी चूंकि मेंगला आरग होता अमा नवाजिशानी बुनियाद है सर अमा सरपत भी मेंगल असे वती अमा हक अदायगी कर गए उदा को पीटीआई रिश्ता और पीटीआई सपोर्ट कर गए जान ब्लेदी साहब तो अंचु गोशा गए कि मेंगल पार्टी या जो हस्ते नवाजेनक बुता और आइया कारक बुता तो गुरामा तरह चे जुस कनक लोटा कि ये जो शश नुकात जो बलूचिस्तान है हवाले जैसा अहमियत दारा बीएनपी मेंगल है ये जो देमा एर कनक बुता तो तई ख्याल इसी सरा वफाक अमल दरामद कंते और इसी कोई मुस्बत आउटकम मारा गिंदगा क्या है इन नाशुमा बाबत अच्छे गोशे बिचा ये शश पॉइंट आनी तुका मंत्रा अवली दो सरा गप जनी दई वादगन पोजीशन वत वाजे भी बिचा जहां तक लापता अफराद इशू है आ इशू न सिर्फ अख्तर मेंगले के ये वादा वत सुप्रीम कोर्ट आईसरा से या एदा मचेर मौजूद है बेंच मौजूद है और या कमीशन मौजूद है ये सरा द्रोए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आम गप जता द्रोए पार्टियां नहीं हस्ते एजेंडा है तुका बुता माँ क्या के मेहम एजेंडा है तुका बुता ये लापता है इशू के हस्ते द्रोए पाकिस्तान है के मर्ची एव का बलूचिस्तान है नहीं बलूचिस्तान है भी हस्ते बोले अमूमा तो बिचा के अनु के मूवमेंट ज्यादा ताकतवर मूवमेंट है ना आप पाकिस्तान लेवल आए पश्तीने के इशू है तो दीस हमें मंजूर पश्तीने के आइए द्रोए के मूवमेंट है आइए तू का बिचा आइए तू का के एम ए रोल है एम ए नारा है के आइए पब्लिक सपोर्ट है हमेशा नारा है बिचा जबरदस्त है तो यही गोशा गावेशे जान ब्लेदी साहब के ये जो शश नुकात असना बीएनपी मेंगल है इसी तहा बलूचिस्तान है हवाले चे कोई अहमे गप नहीं तो हमें गोशक लोटा गए सरबत सही बह गया मतरा बिल्कुल ही पर अंगा वाजे कनी दई तो बेटा ये को यक्के नुमन काई दूवी पॉइंट है सरा दूवी पॉइंट है के आउशी नेशनल एक्शन प्लान है सरा अमल दरामद बेका नेशनल एक्शन प्लान हस्ते चाहिए अख्या कुता बिचा नेशनल एक्शन प्लान मुक्तदराया और पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान जान ब्लेदी साहब की आवाज वस्ते कट गए जी मंगशा नेशनल एक्शन प्लान है ये दूमी एम3 एजेंडा जी नेशनल एक्शन प्लान चाहिए अरख्या जोड़ कुता नेशनल एक्शन प्लान अमा मुआहदाएं द्रोए सियासी पार्टियां नी वो मुक्तदरा है पाकिस्तान है मुक्तदरा है मुश्तरका ये प्लान है 20 नुकाती प्लान है ये तो का बिचा बाजे ये तो का मजने के एक्शन है ऐसे के पाकिस्तान भू के दहशत गर्दी खिलाफा कार्रवाई पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स आस्ते जोड़ कनक ये आइए तो कभी एंट्री लाते पॉइंट्स ये मानन ओ माँ सरपत भी कि अमा वादा तो के गुशे बिचा के अमा मशीना ब्यार लापता ब्यार ना कंट्राडिक्ट का नेशनल एक्शन प्लान को नेशनल एक्शन प्लान बिचा हमारो चा जोड़बू के स्कूल सरत याद भी के पी किया के अमलाबू आइया ची पत रोए पार्टियां निशा आइया रहा के दहशत गर्दी यार चो खत्म का बिचा गिरा जल दिया गया एक सिलसिला है माहम 5 साल हुकूमत है तो का मन सरपत्नी ये सिलसिला बूता गिरो का आम बूता जल देव का आम बूता भले माँ सरपत में के गिरा को कुशगे के एक सिलसिला यद जनगे धोर देगे एक सिलसिला यद आयरा डॉक्टर मालिका हस्ते आयरा दारायण का कामयाब बू बाकी दूमी विचार माँ सरपत में के ये के अच्छी यक इन वतारा में फैस सेवेंगे ये ऐसे तो बेचार मर्ची मन तो गप्पा है तो शशवा पद विचार अख्तर पदा वापस भी अख्तर यह जागे पदा पोछता
نمان تگا پرچا گوشی گپا کہ اخترارا اما وادا بچا دے میں روچ اختی کا پشومانی ہے کا بھلے لیکن جان صاحب گپ پیشے کہ شما جب کولیشن پارٹنر بیت گئے فیڈرل گورنمنٹ را مسلم لیگ حکومت بیتا نون ہے او تا آئیے سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے گونا تعلقات شر نبیت گا لیکن بچار انی پی ٹی آئی حکومت آت کا اور اچھو گشک بھی اور اچھو گندک کے کہ آ اسٹیبلشمنٹ ہے گونا ون پیج سر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ پی ٹی آئی شر تر بلوچستان حوالے چھ ڈیلیور کت کہاں انی جو ڈیمانڈز ہستا ہو سکتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی شمائی ٹیمہ جو اس ایک مشکلات یا تھا اسٹیبلشمنٹ ہے گونا سیویلین حکومت تعلقات شر نیا تھا اور اچھو بھی میں گندگا کہا ہے کہ ہما جو نواز شریف الائز بیتگاں خاص کر پشتون خواہ یا شمائی پارٹی یا جو اس دگے پارٹی بیتگاں ایم ایم اے بیتا میں دیتا کہ الیکشن آج اس بعض برا طریقہ ہے بلکہ ہار دیکھ بیتگاں تو یہ گپ تو راست نہیں کہ یہ پارٹیاں بری طریقے ہاردا تھا بلے یہ گپ صحیح نہیں کہ انو کے کہ حکومتیں آئیے گو اسٹیبلشمنٹا یک جوانے اگر تو بروئے گوانے حکومتہ بچارے وقت نیشنل ایکشن پلان کہ ہما جوڑ کر ایک بتا 2015 آئیے تو کا دروائے ہمیں کمپوننٹ درو نشتگا آرمی ہم نشتا دروائے پولیٹیکل پارٹی ہم نشتگا دروائے مخلوق نشتا آستے نیشنل ایکشن پلان آستے ترتیب دیا اسی معنی ہے یک پیجے سرا نو کجا حکومت روا پدا یک پیجا چی دور کہاں تے نو بچا پی ٹی آئی حکومت آرہ چارے لوٹی دیما چون ڈیلیور کرتے یہ رہا کہ اما وعدہ کہ عملی طورا روتے کارا آئیر اچھی مشکلات نہیں اسے آئیر دیما کہاں آیا مسلم لیگ ہے تو حکومتہ شروع ہے تو بگن آئیے شروع سالہ بگن تا آئیے بعض شرعی تعلقات کو اسٹیبلشمنٹ آئیے فوجے کو شرعی تعلقات آئی درائے ادارے کو شرعی تعلقات اور درو یک پیجے سرا تو گن دہشت گردی ہے سرا یک پیجے سرا بعضی چیزیں نہیں سرا بالکل ہی گندگا نہیں آخریہ تو کہا ہے گندے کہ ایشانی نیامہ یا کچا ہوئے یک مشکلاتی پیدا بو گئے بچا تو کی لاتے ایشوز ایشوز کجام وعدہ چستما ضرور چستما انو پی ٹی آئی گورنمنٹ بچا پی ٹی آئی گورنمنٹ آیا پی ٹی آئی وقت حکومت کا یا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی میں حیثیت صرف کار کا یہ بدل ایشو ہے جہاں تک بچا بلوچستان ایک اپنے مت سرپت بھی بلوچستان تاریخ کے کمزور ترین حکومت جوڑ بتا گو کہ بلوچستان ہر وعدہ تو کہتے کولیشن گورنمنٹ تھی بلے یہ اچھی کولیشن گورنمنٹ تھی کہ اسی تو کا پولیٹیکل پارٹی ہے جند نہیں باپ بچا تو باپ ہسٹری بچا چونے پولیٹیکل پارٹی ہے کہ یہ یار ششما جوڑے ششما نبی الیکشن کٹی یہ وہ بچا وقت ایک سوال ہے آیا چونے پولیٹیکل پارٹی ہے کیا جوڑ بو گئے ششما ہے تو کا سویب کا ادھر بلوچستان ہستے اوٹا کٹی یہ وہ وقت جان بلیدی صاحب ماں ترہ جس کنک لوٹ رہا کہ اے جو شش نکات ایر کنک بوتا وفا کے دیما اور شما بھی ہم گپا مننے کے اہم نکات ہستا بالخصوص گار و بیگوائیں حوالے چے جو معاملات ہستے شمائی خیالہ گا اے جو ہستے اسی سر عمل درآمد نبود تو شمائی خیالہ جو ہستے بلوچستان تہا جو مارا جو کامپس جماعت گندگت کا یہ سوگمندی بھی ہم رستا بی این پی مینگلہ شمائی خیالہ میں تجزیہ زیرک لوٹا شما رجے آئیے چونے دومی لائے مل بیگ لوٹی بچا بی این پی وطارہ بائدیں گیشن تھی اما گپانا صرف نعرہ بازی مکہ بی این پی کوششیں عمرہ بلوچ مخلوق جذباتاں کو نیب کرنے کے کوشش کا بی این پی پالیٹکس ہمشی سر ہے کہ بلوچے کے اما کے جذباتی ایشوز یا کہ آئیے جذباتی لگا ہوئے نا آئیے رالوا کا کیش کا حقیقت پسندی ہے گھوما پالیٹکس نہ آئی اور نہ گنتے انو بھی آئیے یہ گپ جتا مگشم تو مرچی یہ گپا نوٹ کا بی این پی پدا واپس بھی کہ یہ مرد اتارا کت نکا پرچہ گار و بیگوائے ایشو صرف بلوچستان نہیں گار و بیگوائے ایشو درائے پاکستان ہے گار و بیگوائے ایشو درائے ہومن رائٹس ہے کہ مرچی بھی یار مدنی کمیشن کے نشتہ سپریم کورٹ ہے آئیے حساب وہ 150 مردوں ماں مشکلات 200 مردوں ماں
اختر مینگلا وتی تقریر تو کا گشتہ بھی 5,000 سمتنگ بھائی تو لسٹنگ بھی کرنا تو گوار بیگوا کہہ رہا کچھ ہے تو لسٹا بھی دے کہ بھائی منی گوارو بیگوائے مردم ہمیشہ تاکہ بگش چی نا یہ بچہ سلسلہ ہے بلوچستان تو کا یک انسرجنسی کے چالگا ہے یک مومنٹ چالگا ہے آئیے تو کا ای تو یک سلسلہ ہے کہ گرگم مردم بوگا یا لگام دیکھ بوگا جانگم بوگا لیکن جانور صاحب یکتی ابرم بالکل کاٹ گئی تھا یہ بالکل ابر صحیح ہے لیکن پولیٹیکلی ماں بچارے کہ اختر مینگلا نہ وفاق ہے تو کا کوئی کیبنٹ ہے تو کا شامل بھی تھا نہ بلوچستان ہے تو کا شامل بھی تھا آیا صرف فقط انی تو گندگا ہمیں پیدا کہ آیا ایک پولیٹیکل جوستے ایک پوائنٹس داتا گا کہ 6 پوائنٹس ہم نہیں لیکن انی وہ من لگن دگا کہ آیا کوئی بینیفٹ بھی ملی تو شما چیز سمجھے کہ یہ پشتہ چاہیے کیا ماسٹر پر جی پر یہ کہ آئی کو پی ٹی آئی کو اچوڑے کولیشن جوڑ بوت نکم اچھا یہ اگر پی ٹی آئی حکومت حصہ بوت نکم تو آئی بالکل ہوتی گپ بجتے نا اپوزیشن منشتے صحیح ہے آئی یارا ہچ ضرورت نہیں کہ بچہ پی ٹی آئی ایوادہ وزیر اعظم کے جوڑیں 4 ووٹا کو جوڑیں بیسیکلی بالکل صرف 4 ووٹا کو جوڑے اکثریت 4 ووٹ اکثریت وہ 4 ووٹ کے اکثریت بوت کرا ایم کیو ایم اے بوت کرا دیکھا ہمیں جماعتاں کہ ہمیشہ نہ کہ یہ وعدہ سپورٹ ہوتا وارک ہوتا ہمیں دعائے پارٹیاں گن تو آگوں پی ٹی آئی گورنمنٹ نیچے تکا آئینی ایشوز بائیں یا نہ بائیں آیا وطارہ الگ کنگے آئینی گنجائش نہیں سے اخترے بھی الگ مندگے گنجائش نہیں اخترہ وطی فیس سیونگ ہے واسطہ اخترہ بالکل فیس سیونگ کو تھا وہ 6 پوائنٹ داتا عام مردمان ہمیں تاثر داتا کہ میں بعض مدنے اچیومنٹ کو تھا تو جے اچیومنٹ تئی 6 پوائنٹ آئی سر تو یک جملہ ہے منا کئی پیجدار یک بیان ہے منا تو تئی وزیر اعظم پیجدار کے آگوشی کے بھائی من نشانی سر عمل درآمد کنی یک پوائنٹ یہ گما تئی گما ہیگری جان بلیدی صاحب ادا ایک وعدے بودتا یک گونڈے اوشتے ما اوشتے رشویندی میں پتا ساڑی میں